No reira kei ngā niwha o te wānanga o tua whakarere tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere i tēnei rā. E rua wiki te whare runanga o te whakakotahitanga o te ao e whakarongo ana ki ngā mātanga Māori e āki ana i a rātau o tira i ngā iwi o te ao kia tatau toko ake i tā te Māori whakahau kia hāpaitia tonutia kia whakapūmautia tonutia te mana o te tiriti o Waitangi ki roto o Aotearoa. I rere atu ngā mātanga nei ki te āporo nui ki te wānanga i tēnei take i te taha tonu o ngā iwi take o te ao whānui me te whāinga ia kia whai niho anō te tiriti o Waitangi. Huri i te ao he pahu nui ka makere i te rangi. Ka tia tonutia te arapōti a Hormuz. 115, you were entering the area of a military blockade. Engari rā ko ngā take a te Māori era e rangona whānui tia ana. New Zealand's current government and the Minister of Foreign Affairs specifically has expressly rejected the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. For years that we have been trying in our own spaces to achieve what we need in terms of having governments listen to us, hear us, acknowledge us even, and still that is a big problem. And I do fully believe that working together more closely is the way to get the results that we need. I roto I ēnei wiki e rua kua mahu e ki muri kōrero ai ngā nawe a ngā iwi take huri i te ao ki te whare runanga whakakotahi i ngā iwi o te ao. The Special Rapporteur will also have the opportunity to respond to the Deputy Prime Minister, who described the work of the Special Rapporteur as an affront to New Zealand's sovereignty and offensive. The Prime Minister described it as bunkin. Ko te pātaia he hanga hua ka puta I ēnei kōrero. Ka mau tonu te mana o wenei ture, wenei tikanga e ki ana ko te international law. E hara mā te kāwanatanga o Aotearoa e noa e whakakahoretia. Ka mau tonu wenei ture aha kua ngā kōrero te kāwanatanga. Ka taia te rātau te wehe I te ture nei, engari mā te tukanga. Kaua mā te kōrero noa. I guess there's two things about self-determination. One is that, yes, absolutely, our right to be self-determining over all the things that we want to have to enable our life success, whatever that looks like. And that is a constant ongoing issue because we don't have the access necessarily to the resources to be completely self-determining, but we are well on a journey to doing that. E whakapuaki ana te mātanga mana tangata te runanga nei, me whakau te kāwanatanga o Aotearoa te mana o te tiriti, me te whakamana hoki I tā te Māori manaki I ai anō. Ko te whainga roa, ka pēra tonu te takahi I runga I tēnei whenua, te noho I wainganui I wenei momo tuahuatanga, me te whainga kia kore hoki mai. He hoki mai ki te ātawhai, ki te tautoko I ngā iwi ke atu. E matapai tiana ka tau mai ngā mātanga te runanga nei ki Aotearoa hei te mutunga o tēnei tau.